ari muri Cote d'Ivoire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yahuye na Perezida Alassane Ouattara atangaza inkunga ingana miliyari 45 z'amadolari binyuze mu mugambi w'igihugu cye wo gukumira amakimbirane mu karere ko mu burengerazuba bwa Afurika. Binyuze ku murongo w'ikoranabuhanga rya videwo, ba Perezida wa Misiri n'Uburusiya bitabiriye umuhango wo gufungura ibikorwa by'iyubakwa ry'Uruganda rukora ibitwaro bya Kirimbuzi ahitwa Dabaa. Bizaterwa inkunga n'Uburusiya. Inama y'ihuriro ry'ibihugu bigera ku 150 harimo n'Ubushinwa yaberaga muri Uganda yasojwe. Perezida Museveni yavuze ko igihugu kigiye kwitabira ibijyanye n'ubuhinzi n'ibikorwa remezo, ariko yumvikanisha ko ibyo bizagerwaho uko hari amahoro. Umunyakamerune Nguemakuwe Juwafa, umunyamideli uwo muri Libani, yizeye ko biciye mu izina ry'ibikorwa bye azafasha bimukira nk'uko nawe yahoze ari we. Turangiriza n'ubundi muri Cote d'Ivoire, aho ikipe y'igihugu ya Guinea Equatorial yaraye ihemukiye iya Cote d'Ivoire ikayitsinda ibitego 4-0, bishobora kuviramo iki gihugu cyakiriye igikombe kurangiza urugendo rwayo imburagihe.